Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kedol barsh nong pernai kelashim dagarai ban boycott ni ban om yeshim benta banji di kinong mikmat hak election MDC arajar pausan sigi yindor bar thawan jong ga khasihus autonomous district council halo kanong rim bagi executive committee belayalam duba penyat sing CM kumu chief executive member beruba pencingan NCM min baudang long kumu deputy chief executive member bekmi ikatan elaka administration kaliak dan board dagu penmi hukum ban ajing itu ikasnong thamai kebelatip kum kamau saw Kajaka bela itu hukum kisnong bathemai kedai kebadan hakadong demiu hakisnong pernai bakadai juga kur khar kongor na kisnong pokse kebadan tangkat prat lig long yeng hak bagi bor penyak snong jong pernai kila kado bana pedeng giniru kim krishan satyai karai ben penkha ya kisnong bathemai Kumaju bentip hang ni ka khasihus autonomous district council kala penmi ya hukum itu snong thamai ya ka mausau hak khat lai tri unno pra arajar phosau hak sngi bu ba pinchngai NCM ubediu MDC ne ka seng congress ulai no ka kam deputy CEM but weng gajing kershan ru na ka executive committee balam khmat de ka national people's party Shushu kador bash nong klashim ru ya karai ban amishim benta hak election MDC halo kanong rem ban persha ikajing pentrekam ne ka building bylaw daga khasihus autonomous district council hak bagi bashna yeng ge haban yo ek building permission halo ka jingsi ka bakta ikino shashnang hadim belawai ka dorbar kipat ba nong shashnang kila pin I ya kadak jonga jonga teli daga bano senyang daga pisa kanang bagi executive committee jonga dorbar shnong kanio ban penan kam daga benta banya kun persha lada ka long daga lenti jonga an persha ek hukum thaushnong daga khasihus autonomous district council Jadi bu atas duk. Kini jadi kini hang tu dia mendengar masuk. Buat apa? Dengan kini kebekerjaan berikut election nang benta ka imang salang nang benta ka ribet ka cemuru nang kia ka syasipur nang benta ka politics nomor kembang ala umumnya nomor kembang ala umumnya da nang benta ka imang salang nang benta ka bahagan macam ka syang ka thau nang kia syai ka politics nang kenal syai ka cemuru sinya ya sim ya kami benta kan yakit ya ba lang ya kam tu dia deh cingki tu senang katau long ba hak tang ka we ka bangas ngo persya kalong ba banong boycott ya ka MDC election tang kan ni senang te nasngo ban persya na persya chur na mer ba dong tau ba persya sim wan kan ya kon na kan kriam constituency ila ban boycott na kan ni bom penai teh ni utap ba persya hukum ya kon te na ni no kriam constituency kumna nin peding ya kata kacing boycott ye pa kuat ada ben kebut min kuat ben penduk ya tak hok ni te beken ro keban toy la lai boycott nak dia ka ben kebut nak kata te hadian kata ken kacing mentoy pa haton ye pa ba din kam ni empat yang tak district council ni boycott kumta lada we le pen jenjari in pen wara kacing iya apa dia penbak te kacing pum suhun dia penbak tem dia kan ngapa sya ya kata benong boycott Kuli sibun ba pi tawan knang senika program tasngi ke dorbar jongi tengi penlong ke dorbar ke de helor kanong rim ke ba nakalian jongi kisnong tengi la sngokhia ke ba de ba kacing yo ya ka ordar na pok district council ka ba de ba kacing pansnong jong kita ki kur khungor pokse ban itu no dia ke snok thmai kum komosau ta nomor ba ngasuka ba itu ya kene mo ta nomor ngan chi itu ba nadu wasdang kum bakalong ta nomor ba kene ka kam ka kum ba ngapet ya pok city ke bang yo na pok district council ke banengkong do ki khot yangi hakani hakani ka khalai tarik chung ni u ya ke city ke ba khalai tarik chu September ke khot yangi ha ka arhu sau tarik bakan rang kata ka public here ka hearing ka bakat do ban snap ya cing pansnong chung kini ki kur khar kungor pukse ta kata ka kam kadai ke ba kat kum ke city number kata mun ongai ba kala ya na du war car kendai dan re ka nak trikam hadu menta dan re ya kata ka kam kata mun ong baros kata kala sa teng no
te ngimtip iren nakalian chongi kisnong ngimtip hakabe de kata dan rengi kimdet habangi yo ya kata kisti bakadai ke hering ke bakaddo dan mentak habangi suthu bakadai ke hering ke bakaddo kata mulong kala de bendan suaka benengkong le ke baar le ke balai kumta terter mo te subu mental ada de ke balai kata mulong benengkong baar ngile de bendon dan re kani ke suang be bakaddo kata mot ke de ke balai da bunsin te kata ke te hakabe de ni ke kam te nakalian chongi ngila persya hakabe de kata ke hering te plus nang ta te gila ai sakawe gisti na po district council ya ai na po district council ba kin wan curip ya kata ka ceka hasen dan nakalian chongi ngilap tiang ya kataro ta kumbagi la batha bakin wan sangut na kawi kaliang ya kataro ngele ele kumta te hakabe de kata tolakut sisengkut te kebaar kebang yo ya gisti na po usim pan tang yo ya gisti na usim te ba nyiha ban pen itho yo ta uput usam chong krisnong upernai he perkawe te usim kat kum kata kisti ke bol pha ula su lang ya kata kawe kisti pa kayo usim na ka district council bahap ban pen poi ya kata kisti hapo expose ni to na kaliang chong ka district council ba tha usim ban pen poi hapo expose ni te kat kum kata ka tarik ke bakibo ipha so usim ka arpu pratarik chong ni November te kat ba nakaliang chong impat upha yang ipa ken ya kata ka city te haka sautarik chong December haka sautarik chong December ipha yang te nakaliang chong akong sodasno ngayo haka santarik chong December bad ya kata rung ila lek loy kat bala nakaliang chong komiti snong hi ngila ya simthia ngila lek loy kat bala ngila pha yo to uput usam chong ka snong hi barokawe ngila somit hosiem haka siputarik chong December bad hangne ngadon ya ka kupiro ke bana kalian chung usim ula receive ya kata ula sign ula mo ya ke bangi bo office copy te henrei ya ke bede bakane ke kam te ngi khan bana su kum nuru te henrei de ka khat new tarik ha ne ka khat new tarik men ha ne ka singi ba ar ula de chanbien te ngayo biang ne sti ba nakaliang chung ke district council kala ay ko ordar bakala itho no ya ka te ka mo sa kum ka we na ka snong ka bathmai te nomor ba ke ka daw ko bala penlong yaki bakin ai no ka snong ko thamai nomor ba ngi khmla ban provide bangi khmla ban pedi o ta uput usam chong ka sin snong chong ko phnai te henrei na kaliang chongi kumba na kwa ba yithu ngila da subit ya kata house im te house im ula receive te bat kadai ka kamram ko chong im te kata te tip ngin ong sukum no mo kadai ka kamram chu sim ka chin sha ban poi sport district council henrei ka bas ngulung ngo kalong ba imat kala dan hi ka chin ile buto kumbangan suong no nambar bangas mutho balada lada kani ke kam kani city ke banengkong ke baar ke tangamot kipun poi direct bena po district council sengi kino sen searchno ten re ke bede bani ke kampan ke balai udah tuwes sia po isim ten nos im pun poi sengi to ye kata rungi accept ipiang ten re nakalian chung im pa ukhlam la ban ai kata ten nakalian chung te ngamtip ya ke daw ten re ini ya ke kam skmat ke bede bani ke kam te ngatrai ka kam hikan batai khamcham banya ka bang ye kren ho ni persya ta kumbangi la yelumi ke dorbar ta nakaliang cho PPE ka to gi benriu gi la yeng ke la ya penmi sa ka donation ro na banta bangin ye kun kies persya ye ni ka an cho district council ke ba kamburom shu kumya ke nosen searchnong nomor ba hakawi geliang kumbangi la pen pawne sa khamatru bakala don nakaliang chong ka district council ke ba kila ai ka notification ban panham no ikani kasno jongi hapuka district council building bylaws ta hakabi de bakataro nakalan ka district council kumasuong no ha banyo ya kita bar khoi ka NOC ki don kam sho banyo na po kasno ten rei kat ye kani ka snong thamai ka NOC na kasno kamyo ta katamu longas mo ba kan kade kicing pengkin anje te na kata daw ngas mo ba lada ka long ha kani kurkom ka kam ide yu kata ka demokrasi te kala de ka sinsar den bor dan nadu ka state government nadu ka district council kala le den bor te plus nang tanga suka banyak tu sendan bana kaliang jong ka dorbar himta si ku mai la simya karai ba na ka ching le den bor ka district council hi ngela ya boycott sendan ya ka election MDC ka salong hauni o aracara kusau arpusan hauni aracara arpusan te ngini boycott nang bantang ni election MDC ladaka district council hi kam la ben weng no ya ka ching asnong ya ketika mau sao chung ni khampat tip he te sian nakaliang chung ki nomi khman yo MLA rang pat tip te yo MDC rang pat tip ten re MDC ke bene ke kam te ula tip tambo utip mana ka tu si la se ke ba ni yo ekanika ya ka
ordar kan te nakaliang chu MDC te imat nakaliang chu urukwa iban yak site lang hakabidi magne ka kam ten re nakaliang chu ni te kumbangi la ekran po dorbar ba hakabidi bani ka kam in yaklet syai politics ten re ni perkhat syai na bata ka imlang salang chong kesno ka thau te mentangem perkwa ban ong ban ya bat kinu ki politician ten re maki kidon ka benta ka bakrau lada ki kwa ban yakun na ka benta ba mo na ka benta chungi namar ba ngingi la chit yaki ba kinlong kong kinong ikman ten re lada ki susngap kata bolong kila le umsut nyau kenyangi te kani ka kam te ngam bansu ong direct ro ngam tim tang ba ngi sutho bolong ba menta te kadon hi nga trai long nga sumo nomor ba kini ki kharkungor ki badawai kini ka sinong la ka chong ki di ki basa apok se berkhoi te lesi kani ga de ki chingmentoi na bata ka chingmentoi simet chunur ki politician re kata te mo imat kala don hi re ka kecing perkhan hakabe de bani benta ten re ban omban clear bangan yo be ka direction ba kin bol hakabe de bani te nakaleng chung ngam yo ten re nga expect be nga perkhat be nga suthu hi ba kadan hi nomor ba kata ka chi tengkho mo nomor ba kumbusu ong no kani ka kam ka baladu archer kat kendai ka basat teng kat kendai arpu lai arpu saw mental acan ke election kami kani masun khot ike hering hausa tumbar tulum talam la pendep kamenta shua ba banjo sti no te kata bo long suthu ba kadon ke election den ini sunah ni mo te kani ka dei ka kata kacing persyak ka chongi hakabe de ba kani kacing khot hering ngila pendi hang ni ba katkum kani ka sithi ka bla pha na po ka de sosial ngila ai be de kacing thok ka ba sai bangi persyak nomor ba kani nadu handain thai ka ha ba po put sam chongi te kumta te plus nang ta kumbanga kwa pensai susu hakabe de ba katu kacing pan biang ban itho leng ba chu sim ya put sa chong kasong phnai bro ka wei kam dei bangi ai be tang kacing tho re ngala bu bat kamap ngalai bat kamap ngal submit house im bat kamap plus nang ta bat kini ki kot ki sla ki dokumen ki bangi yo na ka kur kungor hakapor bangi yetre ya kelenti slong te te ki don lang kum kita ki kot ki sla ba isai ba kini ka chaka ka hab po pur sam chok snong phan kini khar kungor ki din pokse jangan sui thu ipi ba kini khar kungor ki din pokse te kuma ngan sui thu ba hadu menta ka yeng ka sem ka ba ki shong te ki don khat prayeng te ka ta bot long kini ki khat prayeng kan riu yeng ki don rekat be bangi dan rei don tang arieng kata ka yeng te ngam kwa bancer kerteng ki kwa ba kin yo la ka chong dan rei kini ki ba wan he khmat ki ba sedang ban tuklar ka be de ban ne ka ching pan sno te kim de ki ba shong basa chane te ki de hi on po kse rei tang we ba shu wan sa long tang ko ba shu wan rep ne te rei uta ba ndere ba rem uta usuris niang te utau de we nung bata long uba sedang ban lam khmat ikni ka perlok di buan ha si kur kangor ki bun bi perlok ngila ju ya pur hilo na kapor masuk pemi kan ka public hearing kila tip sya gitu si perlok na ki bersa no mai kata masa tu shop sya te kan ne kala dei bi ka kam politics ki nomor ba pinda syusim da pisia media pila ip la tip ar hajar ka kendai kan ne ka kam kala push put nakaliang kasnong kami opi ngim dan jitip lah ngilong mengisak be humdum ngai ka supaya be ka sithi ka ba wan be ka notice na district council kala ong be baka hearing khadu ta ngi pidiang be kata tegla khot na khot tisnong sangut ngila ngila persya kata ta nakaliang deputy CEM iba psingan ila ong lu bangin thau da kata kasot committee ka ba ngini apek lang ngai takai caka ngai nakaliang kasnong lu ngila panpa hilo ba ila keliru ka gap dan kam nem ngila batai bukam don syura tadadep nang tapan ngila terpat dangihi nakaliang kompetisi nong ba pinwan inspection kabumya ha pada kata kompetisi nong nomor ba hang tai ka don tang khat khat khandai bet kita ki khat riwing le ki bla dong kat bet ngi udan tang we arngut te bakwa pan sinong ta hakon ko mungin pediang rai nakaliang ka dismusil pila pha ikbri bunwan inspection ni kane ka kam tagila ya sakmat Hanggai ki one inspection barai ka uput usam juga sinong pernai. Hanggai ki one inspection bet tangi uput usam barai juga beri karungor. Ya kata hi. Hanggai ka supaya sendet nek sti bakila aisno. Ya kata la de kam dei ka kam politik dei.